Daytan ti kanayon ko nga ibagbagaken ka, Johnny. Gastadora tinubyam kunak lang arudan. Nanang, Ti ammo madabalay mo asang patam. Balayo itinubyam. Ngam awan, uray may sa apuste ana ipatakder. Kat, anya ti planom ita. Sinaamon tinubyam. ay ataklat ta tinubiak, nanang. Nga uray kas jay tinaramid na. Saan ka kadi ama upay? Ay na, siya kun timang ibagbagaken ka anak ko. Saan nga umasenso ti biag mo, nukas ken kwa na ti agbalin nga asawam. Uray po utem to'y kunak, anak ko. Agyaman na kauray kas di timbagbaga ni nanang mo kan Saan ka nata nagbaliw kanya, Johnny? Aklo na Isabel. Uray adon tinaramid mo abasong kanyak. Ruming bawlat ta tinalaos sa panagayat ko kan ka. Agyaman na kani. Ay ayatan ka unay. Sorry manin iti amin ha. Wen, napakawan kan. Please ko malaang. Di mon ulitin tinaramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Idjamon ti panagsugsugal mo. Ikang kapay ti may sagun daway mong agbaliw. Wan, promise. Agbalbaliw akon. Kat, okay kayon itinobyong, Isabel? Wan siyak pa'y ti ko nam. Nalaingak ang mga iayo ko nam sa. Bilibak nga ron kan ka, friend. Kanayon ka nga agkari iti boyfriend mo. Ngam awan mo't matungtong pal mo akarim. Uray talav na matinobyo, friend. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Manutikas itinobyong, Isabel. Isong anadam dyan boyfriend mo. Di mon paluspusan pa'y. Nagasat ka kan kwa na talagagat kan naanos. Nagasat mat kanyak tanapintas na, friend. Agyaman kit di takinayat ko. Anya? Ay na, insan! Saan laan na minsan awinaldas tinobiyang ti kwartam? Namin na dun! Apoy, di ka pa natitigra? Insan? Laglagi pa minsan. Narigat ti trabaho tayo dito abroad. Saan tayo pitpidutan lang ti kwarta dito eh? Apay nga min, di mo pala sinahanday siya babae. Ay ayatek ni Isabel, insan. Makamu ka nga rod. Basta di mo ipawit amin ti sweldo. Pawitam lang, di pang allowance na. Makapasurun ti kastoy. Nay, apa yan, Isabel anak ko. Anyat pagpupudutam. Dayjay adyani naglaka amamat pati iti ibagbaga dagiti kakabagyan na. Ay, masurunak. Ha? Agasam, allowance ko laang timpawit na. Tila idandanon ngamin dagiti kakabagyan na kinkwana. Kat dayjay mat adyani, mamati mat adagos iti dandanon da kinkwana. Ha? Padpadaksendak dagiti kakabagyan na. Ay, agyaman kakit di Tapawitan nakalatta iti allowance mo. Kalpasan tinararamid mo iti kalabas. Didak man mat sermonan, may sakayo mat nanang. Anak ko, ammom ka day asikan titupi ko dagiti kakabagyan ni Janay, gapo iti aramid mo. Saan kayo pa'y lakano nagkasar? Ngamsikan ti pangipaw-pawitan ni Johnny iti sweldo na ija abroad. Ay naawan bibiyang ko. Sawan dati kayat da asawan. Basta ay ayatin nak ni Johnny. Iso ana parabor kanyak. Day talaang nanang. Isabel. Aywan gayam nanang. No agdamag to ni Johnny kada kayo. Wen adagos ti isong batyo. Ha? Apay aya? Anyat damagan na. Masikugak. Anya? Ang masikog ka kadi nga agpaiso, anak ko. Saan nanang? Anya? Apay nga ron nga ibagam amasikog ka no saan matgayam. Tapno na yunan ni Johnny ti kwarta nga itad na kanya. Anya? Di ka kadi mabutang itikas tangar aramidem, anak ko. Agbalbalin kan nga ulbod gapo iti kwarta.
Nakarkaron akagura da dagiti kakabagyan tinobyom, no maamwanda da ita nga aramidam. Bayan nyo, tayo nakaagsapol iti pagtrabahuak. Tapno saan nga ibaga dagiti kakabagyan ni Johnny, apapakpakanakan kwa na anobyok. Ha? Makapasuron dagita at tao, man nakibiyang dalaunay. Isabel, apay asimina ka iti pagnaadan. Agab-abang kamot gaya man dito'y sentro. Wan, tamasurunak ijay lugar tayo. Nang runa dagiti kakabagyan tinobyok. Nagalas ti pagkitkitaan da kanyak. Ipakitam ngamin ti panagbalbaliw mun Panagnagam kadakwada. Asino da kumaakabutan ko? Isuda aya ti mang pakpakan kanyak. Kat, pangalaam ngay iti pagabang mo, kat awan matrabahom. Agtrabaho akman ken saan, at dalata kwarta, Kate. Hello, honey. Hello, Isabel. Kumusta ang tisikog mo? Ay kwa, kuna ti doktor ko. Sensitive ka nung agsikog, Johnny. Iso ang masapol nga aginanaak. Okay nga ron, ha? Agi na nakanain bag. Ana dan tisikog mo, Isabel. Wan, honey. Basta itid mo amin nakidawakan ka. Tadyak kayat ti mapapa ay. Agsina talangan no di mo ito dagiti ka sa pulak. Ayun gayam, kurang ti ipaw-pawit mo. Agbayad akpay iti abang ko dito'y sentro. Apin mo gawin kalangan. Tati pagbayad mo iti abang, ket idulin mo, tapno at daurnong ta. Ha? Manjak. Nagalas ti ugali dagiti kakabagyam. Kayat ko ti aglemang. Anya? Basta ipawit mo ti sweldom, tasyak ti mangidulin. Agurnong ta, nang runa kat addanton anak ta. Nagmayat ti biyang ko. Again enjoy aklat na. Walay sa anak nagtrabaho, mabalin na. Kunak tupay ka, love na tinobyo. Nasingpat kanya da dyan. Amin nga iba nga patyan na. Kanpat ka na amin akit daw kan na. Ay, namati iti impagak amasiko ka. Nga oray na saan man. Hi! Mabalong ti makitoy ba, miss? Ha? Guwapo. Okay. Sige lang. Apo yung may maysa ka. Dagangay kisinggan. Basta agpada ta singgal. Anya tinagan mo? Isabel, sige. Napintas tinagan mo. Kas ka pintas mo? Siyakmot ni Franco. See. Mabalin ka din agsala tayo, Isabel. Sure. Apay kit binasaan. Sige, agsala ta, Franco. Ayan ko. Malagip ko din napasamak idirabi. Nabartak kaming agpadpada iti dayja, Franco. Ayan ngayon dayja lalaki. Pimanaw ka din. Pinanawan naklatan dito yung hotel ang nagturukan mi. Tiwalat ko. Nakaparabaw itilamisaan. Awanan ti karga to yung wallet ko. Ayan dagiti alahas ko. Ti sing-sing, kwentas, relo kanaritos ko. Apay nga wan matan. Anya ti kayat asawan da ito eh. Tinakawan nak nga ta day tiyay alalaki. Ti cellphone ko. Awag akman. Naimbag ta na isave ko ti numero na idi kalman. Sa
Adino tayan mo? Awanan kay tibayin. Relax. Dahag pa na to, Isabel. At dahag lang ito si Dag. Inalam ti kwarta kan alahas ko. Ang ulak. Talagang inalag. Takayat ko nga idoli. Ha? Pasensya ka no pinanawan ka di hotel na nagtulugan ta. Nagdardara sa gabi. Ta importante tinapana. Inalag di kwarta ka na lahas mo. Tabangan no damang takaw. Indolin ko. At da kanya. Anya? Isublim kanyak dagita. Di ka madanagan ta talaga na isublik. Indolin ko lang. Isublim itan, pangasim. Sige, agkita tangarot. Ibagak no sa dino ti pagkitaan ta. Apay amasapol adito'y hotel ti pagkitaan ta. Di ka nagreklamo. Di ka man kundi pakipot. Amok to maglakay kayat mo. Yagmon ti kwarta ken alahas ko, tapumanaw akong dito eh. Madamdama pa yung mata. Kung may katagsarsarita tapay, kailiw ka nga minon. Di na ka di kailiw. No siya, kailiw ka una yan. Ay ayatan ka nga minuna yan, Isabel. Franco, Si katerapap ko babae nga asawan. Nakasaganak amang ikasarkan ka, Isabel. I love you. I love you too, Franco. Nailawan taman yan, Franco. Sa nabalit agkasaltanton. Takdarak din napasama ka tata. Di ka pala may kasarita ta. Ada pagdaldala na ka problema. Ha? Anya dito. Masakit ka, Mak. Dakil ti magas-gastos ko para iti angas na. Siyak lang amin timang tutulong kan ko na. Tas siyak lang ang ti barong anak na. At ang pamilya na giti kakabsat ko at marigrigat na lang. Anya. Sige. Uray di mon isubli ti kwartang inalam iti wallet ko. Tilatan alahas ko ti isublim. Nakapapayin mo ta. Basta di mon isubli, taaramaton para iti agas ti amam. Agay mo nakarot, Isabel. Iso na lang ta nalipatak mo't gayam jalas mo. Diyak na ikat iti may sa pantalon ko. Ala, sana bali. Inton maminsanan nga agkita ta. Samon to isubli. Agay mo na taman nakawat ka. Nasingpat ka, Isabel. Ay, maopera ti ang makin tong bigat. Gumawan aramatan may kwarta. Anya. Medyo dakalagat at di maaramat. Kat kurang ti kwarta. Apay, manuti ka sa pulam, Franco. 50,000. Mabalin ka no. Oray kagudwa pa ilati impayad ka. Anya. O sige, mangtudak iti 20,000. Sanan, nakapapain. Maasyanak namin kan ka. Isungay kan ka. Iso na lang tawan igam ko akash. Aday jibang ko. Ha? Apay, mairwar mo nga tayo ta. Wala. Kuyugan naktain ta irwar ti kwarta. Sanan, kapapain. Mapapain ako unahin kan ka. Alakit din. Agrobwatan. Tamapan ta iti bangko, Franco. Umayak man, anak ko. Ha? Apay nga da kayo. Impakadayo kumamit ang nga umuna tiyo umayo. Ha? Apay, di mo kaya tiyo umay ko, anak ko? Saan akas na? Nakigtutak lang amin. Ala, pastraken na ko, taagawin akmat lain tun madamdam ah. O sino day ta, sweetheart? Ha? Sino day jay alalaki? Kwa, ni Franco. Nobyok nanang. Anya, kahit ni Johnny ngay. Apay, nagsina kayo. Kaliwat yun. Amangan numangag na kayo ni Franco. Agulimag kayo nanang. Ay, agawid kalaangan no kasta ti aramidam. Saan? Jak kayat nanang. May mayat dito'y. Tapno mayadayo ak kadagiti man nakibiyang atat tao. Ijay lugar tayo.
Nangagutin pa ganin nanang mo. Sino dahi siya, Johnny? Nobyo? Kwa? Wan, ngam sina akon, si Katipilyan. Sa dino ti ayan na. Aday di abroad. Kinapod nun ha, iso ti agi paw-paw iti kwarta. Ngam sina akon, ta si Katipilyan. Apaya sinam, sana. Ha? Saan ka nga agimon? Agi mo nak, agi mayos lang. Sayang ti kwarta no sinam. Ha? Amo, may tasyak ti ayayatam. Saan? Kwa? Wan, Franco. Gusto nga ron, di mo sinsinan. Tano aramidem ti kasta. Awanan pagbagasam. Nanang, masikuga. Ay daytan ti ibagbagakken ka. Nagar-aramid ka manen akunak, Isabel. Anya ngay ti iparang mo arupam kan ni Johnny ita, tamasikog kan. Ngam saan mo't nga iso ti ama, tasikog mo. Sana bali, tati amuna kat talaga ama sikugak nanang. Kat iso ti ama ti sikug ko. Anya, kayat mo asawan, pagparangam nga iso ti ama, tasikog mo. Wan, nanang. Saan amanal ni Johnny? Tapno ulaw-ulawang latan. Imposible adin amo ti bulan ti sikug mo. Di nan tumadlaw dayta, nanang. Nalakala arasonan dayta. Siyak ti makaam mo. Anya. Hello, Johnny. Kumusta ka, Isabel? Kumusta ang tisikog mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Puna ti doktor, nadyak aganad ang mga numadagrag. Anya? Di ka namin nagbambanog, ha? Agi na naka na imbag. Wan, honey. Ay, wan, kano ka nga agpaw iti kwarta, honey. Agbayad ak namin iti abang, ken agpa-check apak. Sige. Agpauitak inton madamdama. Ay, walang tisikog mo, ha? Wan, honey. Urayak ti pawit mo, ha? Sige, tamad-madi man ang tiriknak. Iturog ko biit. Bye. O niya, agpawit ka din. Wan, Franco. Agpawit ka no itangal daw. Iso nga orayan to. Nasayat nga rod. Franco, kaano ngay nga kasarta? Dandani ako nagpasngay. Agpanunot ka man, Isabel. Kaya't mo amaamuan tinobyo medya abroad ti may papan ka na ta. Saan kun anobyo day jay? Sikan tinobyo. Una, di mo pa'y matsininam. Iso anobyo pa'y laging gaita. Kunak ngamin asinang akon. Di mo matkayat. Pangalaan ta nga rin dito kwarta tano sinam. Wala man. Franco, Sayatim kiti ti makilangan kan kuana. Di mo apapaan. Tapno galanti lat tamang tadi ti kwarta. Siya ti makunkonsensya iti arami dan ti anak ko. Mare, iso nga imbaga kung tagpaisukan ka. Si kanton ti makaam mo amang ibaga iti anak mo. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam nabayagan nga awan panagtalag ko iti anak mo. Linuko na ang itinaminsan ti anak ko. Iso nga muklatan nga ulitin namanan. Pasensya kayon, Mare. Kanayon kumahat abagbagaan ti anak ko. Ang dinak mo't dengdenggan. Agyamanak ta na ibagam da ita, Mare. Tapno mabagaak adagos ti anak ko. nanang, jak makontak ti cellphone ni Franco. Madanagan manon nga aldaw asaan na nagawawid iti dagos mi. Napanan na ngamin aya. Jak amo, basta imbaga na nga adda sabten na tao. Ngam di mat nagawawidan. Sapay sana sungsungbatan ni Johnny ti awag ko. Kun oray dagiti text ko. Lipat mo ni Janay. Tati ama ti sikug mo ti ipamaysam. Huston ti panangluklukom kan ni Janay. Nanang, Ladingitag, ngam imbaga kon ti amin iti ina ni Janay. Kat nalabit, indanon nan kan kuana ti imbagak.
Anya? Naimbag nga oras mo, Johnny. Nadamag ko ang simang patkan. Eso nga imaya. Apay nga da ka. Di ka nga minan nagparparit na kanya. Kailiw ka, Johnny. Di nakarakupan. Balang kantis. Kalpasan tinaramid mo. At dapay larupam nga agpakita kanyak. Eso nga imaya. Taumayak agkid daw iti pamakawan. Ikan na kumaiti may sapay agon daw ay. Nagsina kami kin ni Franco. Tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Pinanawan na kami iti anak mi. Agpalawaga. No, Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Balang kantis. Sinayang mo ti panagtalag kan panagayat nga impay ko kan ka. Napukawan ang namin pinsan dayta. Diyak pagan ano ti man nga lilaw at tao. Isunan anak ko. O, ato yung tigatas mo anak ko. Apay asumanagit ka anak mo aya, Isabel. Hindi namat kaya tisagat nanang. Adto'y tiginatang ko agatas. Ing katimplaanan, ta iso ti ipagatas mo. Agyaman ak nanang. Nagrigat gayam ti kastoy. Awan ama to'y anak ko akatulungak ang mga sikaso. Kan mangipangay iti kasapulan na. Ala, pagadalam day taan napasamak kan ka anak ko. Di kan kayat asirmunan, tamumon ti kayat ko nga ibaga. Wala nang. Pag nakmakda ito'y pagtangko. Kat agbababawi nga po iti inaramid ko iti kalabas. Kukwak tidakkel ako tyon, tasyak tinanggatang iti dayta. Sige, alam. Gumatangak iti sa bali. Jakmet la kayat nga usaren dagita tasikatin ang gatang. Daytoy pay, alaag kami na bedsheet time padait ko dagitoy. Siguraduam laeng adagiti laginatang mo ti ako kusem Kanwan gayam, bingayan ta dagiti upat nga anak ta. Mapan kanyak dagiti dua lalaki, tasikaman ti dua babae. Ay, saan ang mabalin? Awan ti mapanken ka. Babasit pala dagiti anak na. Siyak ti rumbang ang mga lakadakwada. Idarum ka no ipilit mo ti kayat mo. Irma, Basta itad mo ti sustentom kadagiti anak ta. Itad mo ti pagrebengam kadakwada. Kanayon mo nga ibagat ti sina. Iso, sige. Sina ano sina? makauman ti panagnyungiwat mo. Isungag sinatan. Tainal daw mutla nga agapata. Sana kabagtit ang mga pakin ka nga awan ti rason. Kanayon ka marabyan nga agawid. Huston! Day talang amin ti madikan kakit. Agim imon ka iti angin. Makauma ka. One! Itad kunti wayawayam. Agsinatan, Ray. Basta di ka agpalyamang tad iti sustento dagiti ubeng. Sayo lang mapanunot tagsina ita, tatalon dagiti anak yaw, Ray. Idi pala kumaa, awan pa'y anak yaw. Wano, idi saan kayo pa'y anak kasar. Jakmet namuan adagos ti pudno nga ugali din ni Irma tatang. Grabe mo ti kinangiwat na. Naimon nga awan mo't pamanagnak na. Kahit kasano nga rod dagiti anak yun ngay. Itad ko ti pagrebeng nga kadakwada tatang. Jakmet baybaya na adagiti anak ko. Ay, di kay lamaas yan kadagiti ubeng. Nauma akong tatang. Nasaysaya atin nga awan ti asawak akabbalay ko. Nukas tumot la ka ni Irma. Makauma tingiwat na. Basta manjakon. Agyaman nakti may kare. Idi pa'y lakalman ngay nururay ka. Pasensya ka na, Josie. Gubat ije balay. Agam, okay amin na yan, honey. Ha? Anot kaya't masawan? Nagsina kami ka ni Irma, honey. Nawayatan. Ha? Agpaiso? Pinaragsak na kiti kastaunay. Kasano? Yawid na ko ni Jebalayo? Wen, agam saan pa nga ita?
Kabarbaran pa ila ti pasamak. Okay. Urayak no kaano ayawid na, kani. Agyaman na ka, tasyak ti pinilim. Siyempre, gaputa si Kati ay ayatek. Awanan ti sabali pa'y. Nagbayag mo din ti order ko dito'y restaurant. Honey, after the juice mo. Ha? Ay, nagloko. Nitay mo dayay. Adda ubeng ken napintas a babae a kadwana. Nanay. Naglailo da iti tunggal maysa. Ay, nagloko da ita nga anak kaon. Payman. Makitugawak man, Ray. Ne, tatang. Mabisinak nga men. Makitugawak dito yan. Tanalawa mo ti spice. Yorderan kayo niti kanan nyo, tatang. Wag, ngam, adamot na pintas abalasang akadwam anak kaw. Wen, tatang. Ni Josie gayam, tatang. Josie, ni tatang. Hello, tata. Mabit lang Tanayunak ti order ko. Di ka masaksakitan iti damagakin ka, balasang kaw. Kaya't ko ti makasiguradaw. Amom kaday, nga addan asawa, ken upat nga anak ni Ray. Wan, tata. Awan ti inlimod ni Ray kanyak. Ay ayataklat ti anak yu. Kan uray ata nagsinadamatan. Anya, balasang ko, napintas ka, ken ubing kapay. Manutawan maun balasang ko. 17, tata. Makita? Ay sos, ubing kaunay balasang ko. Agad-adal ka kaday? Wan, tata. Ay na, siya kaun ti mangibagbaga balasang ko. Awan ti masakbayam no ti anak ko ti... Iyagdan ti kanan tayo. Sige, anak ko. Maawata kon ti amin, anak ko. Iso ang nakarit ka, anak isina kin ni Irma. Taadan kasukat na. Podno gayam, ti atap di asawam. Basol na matla no apay nga insukat ko. Makaumat ti kinangiwat na. Ay di ka agkaradap iti rason, anak ko. Talaga kit di aplanom tiyag babae. Awawatan da kadilatan tatang. Ay ayatak ni Josie. Anak ko, ubing unay day di a Josie. Minor di edad. 17 na laang. Mature ti panunot na tatang. Kasla nanak na kampay ngam ni Irma. Nalailo ni Josie. Saan akas ka ni Irma anangiwat? Ingrata. Ala, di mon padaksen ni Irma. Si kalangarudan ti agbasbasol. Padaksen pa'y laang madyasawam. Ibagbagak la ti agpaiso tatang. Sinaamon dayjay a Jose. Ubing unay dayjay. Anya langan ti kunain dagiti nakaikamangam. Numaamuan datar aramidang. Nang runa iti asawam. Awanan ti pakibiyanga kadagidya at tao tatang. Basta ay ayatek ni Josie. Period. Ket plano kon nga isang put dito'y balay. Pangipanam ka dagiti ubeng, Irma. Iti ayan ti amada, tatang. Anya? Awanan bain at talaga day Jerry. Pudno ti atap ko ide. Adda babae na, kat insangput na ni Jabalay. Ha? Inakasarita iti nalapat ti awanan bain a lalaki. Ayan ni Ray. Oh, apay akas taunay amulagat mo nakakita kanyak si kababae. Di mo kaya tiyo umay ko ditoy? Balay ni Matday to ya. Awan ni Ray. Napanan na,
Napan nagtrabaho, manang. Pastor kanak, tauray nagsina kamin iti asawak. At dapay lakar bengak iti daytoy abalay, ta iso ti ama dagiti anak ko. Di ka agmulagat akasta, pastor kanak kunak. Sige, sumrek ka, manang. Saan akong amas daaw, no apay ang nagbabay ti asawak. Takas kan ka tinang sulisog kan kwa na. Saan ko asinulisog ni Ray, manang? Iso tinagaram kanyak. Anya ngamin tigagaram kan kwa na? Umay ko la iliw, dagiti anak mi iti amada. Apay, ada reklamom? Ibaga mo no ada reklamom, tay pagat-pagat ka itamat laang. Apay nga da ka dito, Irma. Pangasim, di ka agiskandalo dito eh. Ang mga nudyak makapagtakpal ka, anya pati maaramid ko kan ka. Nagsina talangar mo din. Dakas aya no ipasyar ko dagiti ubing ditoy. Manipod insang pet mo ti kabit mo, di mo masango asarungkaran dagiti anak mo. Makumi-kumak iti trabaho. Ken maysa, untay mo ti panangitid ko iti kwartada ah. Awan mo't palyak amang mangted iti suporta kadakwada. Saan nga umdas ti kwarta? Ti presensyam ti numero 1 kasapulan da. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kayat agumura ni Josie. Awanan kay ti bain? Talaga napat-patagan ti babae ngam ti pamilyam. Nagsinatan, Irma. Nagsaritaan ta na imbag ti panagsinata. Saan ka di? Wan! Di ka madanagan. Tapumanawak itamat laang. Ngam ibatik dagiti anak taken ka. Sikan ti mang taripato kadakwada. Anyamat tan. Diyak mayunot agripaso. Makarengrang mat nagiti anak mo, Ray. Pasensya ka na, Josie. Diyak mo't mabalin na pagtalikodan dagiti anak ko. Pimanaw ti inada. Diyak amon sa dino ti ayan na. Ipan mo pala iti katugangam ah. Makumikumot ni katugangak. Anyamat ti kastuyan. Sana ka makarelax dito eh. Lumasin tayo ti pagnaudan. Kasanon dagiti anak ko, no panawak ida. Ang damot ni tatang mo. Isun ati mang kadwa kadakwada. Sana mabalin ah. Kaasi dagiti anak ko. Siyak lang arudan ti agapang. Agsubli akiti sigo da boarding house ko. Mayat ka man, wano saan. Kasanudaitan, adon ti paggastusam. Dagiti anak mo, kunti babaim apagad-adalam. Si kamot gayam ti mang papaadal ken ni Josie anak kaw. Sardengam ngamina ti panagbababaim. Kabalak mo tatang. Malaksid no mabaybayak dagiti anak ko. Taiso, ati pa anak nagbabae. Inayat ko ni Josie tatang. Sana kaskarina asinaak. Ta inayat ko ni Tiusto. Madlaw ko wakas lamasair ka ang mabagbagaan. Iso ang makaamu ka nga rudain, Ray. Sapay la ko mga raw. Tawan to ti pagbabawyam iti udi na iti kastangar aramida anak ka. Sino da ka di? Day, ay kamalin sa amat tinaturong kaw. Dito'y matimbag at tilandli di kwarto ti anak kaw. Sino ti anak yo tata? Ni Jose Baraw. Amom no sa dino ti silid na ditaw apagababagan na. Anak yo ni Josie? Dito'y tata. Ay, sino ka? Apay ga da ka dito'y dagos ti anak kaw. Kwa, tata. Nobyo nak ti anak yo. Kablawan ka, Josie. Nakagraduar kan. Uwan, Ray. Kat agyaman ak unay kan ka, ha? Pasati panagayat ko ti panang paadal ko kan ka, Josie. Ayayatan ka unay. Ray, imawag na tatang kananang ko. Pagawawidan da kiji lugar mi. Kailiw da ka no amakita. Kasta ka di? Sumurot hak, Josie. Sana mabalin. Lapdan da ti ayan-ayat ta. Numakita da ka ijay. Saan ngamin akayat ni tatang ti maipapan iti relasyon ta? Agsubli ka nga rod adagos, ha?
Wan, Ray. O anya, imawagay ni Josican ka, anak ka. Nag-text lang, tatang. Agduan abulan na ijay lugar da. Ay, saus. Ang mga nun nakasapol ay iti kasukat mo, anak ka. Pangasiw mo na. Tadiyo ko madigdigan ti panagaburido. Nag-text. Kuna na nga umay ita. Ang awan pa'y mahit. Ay na, sa ganaa mo ti mapasamak, anak ko. Ubing dayjay, napintas ka... Ha? Ni Josie ti umawawag, tatang. Mabit lang atasong bata. Di ka kumamot agsawi ti kasta, Josie. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Ladingitek, Ray. Ngam na kaamiri sa kon. Saan may parbang tararamidan ta? Agpudno ka man. Adda ka din ng isukatam kanyak. Uwan, Ray. Katulagan minti pa nagkasarmi. Anya. Josie. Inayat ka iti husta. Imbukbuk ko amin nga atensyon kan panagayat ko kan ka. Ang apay apinasakitan na. Pakawanan na kuma, Ray. No tinagastos mo iti panagadal ko, nakasagana ak nga agbayad. Paman ang makasapulak iti panggadak. Ikari ka tumulong ak tumot iti panagadal dagiti anak mo. Basta di nak ko magurkuraan. Sapay ko mata maawatan nak, Ray. Irma. Kumusta kayo, Ray? Kastoy. Nasayat latamet. Di na ka di pastragan. Sumla ka. Agyaman na ka, Ray. Napnapanam iti mano atawan, Irma. Nagsapolak iti panggadak. Ngam, awan na pintas agasat ko iti lugar anapanag. Damag ko anak asawa kay ti sabali. Wan, hangam, nabayagan ang nagsina kami. Tsak kaya't ti ugali na. Binaybayam na kita anak mo. Di ta kuman agsin ni Dirpay. Agpinakawan ta kuman. Tagpada ta nagbasol. Irma. Pakawanan na kuman o itala nagpakita ak. At tuyak ita. Sulnitak ti ado nagkurangak. Iso nga urlusan ta kuman ti pamilya ta. Kinapudno na. Napanunot ko matanday ta, Irma. Agyaman ak ta nagsublikan. Pakawanan na kumamat iti nagbasulakan ka. Wan, napakawan ka, Ray. Nagbasol ta ado ha. Iso nga agpinakawan ta kuman. Uwan, Irma. Ipagpagaputa ka dagiti anak ta. Irma. Ayatan na kadipay. Unay-unay, Ray. Sana nagparanggan ka no saan ka nga ay-ayatan. Ayatan ka mat, Irma. Iso ang mga baruanan tayo manan. Mangan kan, Ma'am Joy. Nagluto akiti paboritom ataraon. Mangan kan awan. Dual dawon adi ka nang nangan. Imbagak kan kang awan mading aramid ko. Sikat ti adda mading aramid na. Kunak akanan nyo nga uray na ata. Ngam imbel lang yung matjaulis ko. Ay na, agkakanat manan ti ibagbaga, Ma'am Joy. Pangaasim ka di, patibkerem ti pakinakam mo.
Di ka agpaaba kita nyaman na pagdaldalanam ita, ma'am. 1 plus 1 equals 2. Ay na. Ngam, aduda matamap mapanijay. No ar-arigan, saan pa'y analuto din natin ngam imblangan. Ne, datataulan ti aso, ma'am. Mabitlaang dito'y kalaang Inakitaan no asino day jay. 3, 4. Ada tikapsat ko, Nana Nadja? Adda barok, sumrek kayo Agyaman kami Anya tinluto mamasida nana, mabisin kami kat. Ay mushroom nga da paryana. Sa sinagpawak iti natuno abangos, balasang ko. Di ka nagluto iti karne? At datay na bati nga aduboy dagsapa, Phoebe. Ingkaman nga rin nagkaota mabisinak nana. Sige, mabitla ang balasang ko. Ayan ni Manang Joy. At jay silid na barok. Manual dawin asan arumrumwar iti silid na. Agid idalatan. Kung saan pa yun amang mangan. Anya? Apay ngay? Manipod na tayo ta asawa na. Kas jay mo ti jar na. Anya? Sige, takasaritak man. Nala, mapan kanita yan na andi. Taynak man mangan, mabisinak. Nasaya atak maasawa. Awan nagkurangakan ka. Ngam api ang mabisinak matlag ta. Manang Joy, agkakanat mo ti bagbagamon. No one is an island. Nobody's perfect. Don't close your eyes. Understand? Oy, Manang! Apay? Naglalawak ti bagbagam. Apa yan? Paruwaram day ta babae. Kunak aday item ti bistidak. Ngam 2,000 ti utang ko. 2,000 lang. Ay. Jacket ti kastadyar mo, Manang Aklo naman ti ipapatay day di bayaw. Natingaro din. Awan ti maramidan tayo. Saanan ang maisubliti na palabas, Manang? Oy, di kag sasaura. Tauray tulang Mangag ko amin. Ultimo uyak ti kuton. Imay kami, taumay kami umutang iti kwartam. Naibusan kami kay. 1,000 ti inted ko kan ka. Ngaman niya tinaramid mo. Ingatang mo iti bado ti babaim. Ay, saan man atilay bagbagam, Manang? Ayan tayo wallet mo, Ay, grabe. Grabe tinamayam iti sapatos ngayon regalo kan ka. Kapit-pitak, ultimo lapayag mo. Ayan nga tatipita ka ni Manang, Sa pulot man. Ay, ilak ko pa tiri daw to silid ni Manang. Kita amin abag na. Amangan numabisinan ni Ma'am Joy. Inak ituloy apakanen balasang ko. Ay na, baybay ang pailaang nana. Ang damot na asawa ka mga sikasukan ko na. Kunamot nga dadya ka na ijay. Pinakan siguro ti asawak. Kaduan nakpala dito yung agkape. Tapno da kasarsaritak nana. Di mo disturbon dagiti agkabsat nga agsarita. Kat, ada na alam a kwarta ni Manang Joy? Ada, ng basik. Manaktak ngamin day diya bagat na diya. Kanayon na sumrag iti silid ni Manang Joy. Kat, anya nga ro di planom? Agnayod tayo diti balay ni Manang. Pumanaw tayo niti pagababangan tayo. O sige, sikat ti makaamuan di. Kat, kasanon nga ti katulong ni Ipag? Papanawa kong dayjay. Ta sigurado nga agbalin akong trabida dayjay iti amin aganwat ta ditoy. Sige, nasaysaya at pay andi. Tapno nawayata yung agunggunay dito unag ti balay na. Nasaya at matay may kayo anday. Damagak kumano niya ti aramidan nyo ka ni Ma'am Joy. No ipan nyo di ospital, wanoan niya. Di mon pa kariribukan day ta, Nana. Da kami, ti makamoy ti day ta. Ken sigurado may sardengan ti sweldom. Takas di moten tinagbanagan ti kapsat ko. Napukaw na moten ti limbong ti panunot na. Iswa panagkunak. Ura gawid kan san? Angam kasanon ngay ni Ma'am Joy. Asino ti mga sikasukan ko na barok. Da kami na. Anya? Agnaid kami dito ibalay ti kapsat ko. Tapno maasikaso mi anay bag. Ken tapno mabantayan mi. Andi. Iswa pasensya na. Saan ka papapanawan? Ngam, bakit kan? Kasapula mo tinaan anay nga ina na. Ulitak Da kami ti mga sikaso iti kapsat ko. Well? Ay, kat sige, ano kasta ti kunayo, barok. Dakdakkel ti karbangam ang mga sikaso ken ni Ma'am Joy. Takabsat mo ket nga rod. Angam,
Ipaagas yu kumaadagos ta manon nga aldaw sa bali ti Jarna. Patsak nga agimbag pa ni ma'am, tabo nga la siguro tinakaro ala dingit na dayjay. Gapo iti ipupusa yan day di sir nga asawa na. Akin alahas ka dagitaan di. Ni Manang Joy. Nangalaam nga EJ drawer ti kabinet na. Ay, amang ano nakita na. Nakita na. Agam di na matla mo. Tato may tayap ti panunot na. Sumana umanan EJ silid ng agmaymaysa. Makapuyat mo't ni manang mo. Sana maturog. Agpatpat na gasumana o. Wan nga rod. Agam bayam. Yakar kon to EJ suli asilid. Tadayo iti silid ta. Tapmuray sumana o. Kahit saan tamangag. Alaman nga rod. Kat pinakan mon. Tipayan na. No, daitid mo kanin na. Sikatimang pakan. Parang kayat na. No, sikatimang tad. Ay, masadutak. Sikan ata kabsat mo. Mga tulat nga roda no mabisin. Tatang, kaya't ko ti ado makmakan. Ngam awan mo tente karga di nagdakkel arif da ante Joy. Kasta ya. Sige tayo nak makichindayin tum nadamdam anak ko, wen? Anya ti kayat mo agatangag. Ado ti kayat ko akanan tatang. Ala. Ilista mga rod ti kayat mo. Tagatangag amin, wen? Adun sa ti kwarta matatang. Wana. Inted ni Antim Ajoy. Aywan, agsangsangit ni ante itay. Idi kwan, nagkatawa. Baybayam. Takas ta ti kayat ng aramidan. Iso adi mo pakibyangan. Di ka sumsumrag iti silid na. Ang mga nudangran na ka. Ha? Ay, sige tatang. Gatanga mo aminan. Tamas makalaka ka, madam. Di ka madanagan, madam. Quality dagiti lako nga appliances. Slightly use lang. Okay. Urayon da ka nga rod, madam. Bye-bye. Andi, nairwara amin na nakagawaan ti kabsat mo mabalin na may lako. Wen, ila ko ta dagiti daddo mga appliances dito eh. Tasaan mo't la maus-usar dagi jay. Pati ti TV, ilako ta? Wen, saan tayo mo't nga agbuy-buya iti TV. Manipod at the cellphone tayo. Malaki din. Ilakotan. Sige nga Rod, nairwar mo tan dagiti daddo maadadak kalakotson. Wen tanakatambak la jesilid. Iso nga ilakot akit din. Tatang, anyat araramay din nyo. Agkalkalkal kayo mat iti cabinet ni Auntie Joy. Wen, dabir-biro kak. Manipod imay tayo dito'y balay da Auntie. Tay talagkalkalkal ter aramidan nyo kuninanang. Apay, anyat sapsapulon nyo tatang. Basta, napatag-abanag. Ken, akin pulseras kan relo tinsuot yo. Hay, pang babae matday tatatang. Ken adapay kwintasyon. Inted ni Antim Ajoy dagitoy. Pang babae dagita. Itajukit di ka ni nanang. Ilakok matla dagitoy. Ngem usarak pay. Tapno mapadasak mo ti agsuot itinginginan nga alahas anak ko. Ha? Ala, isimpam na giti na erwar iti kabinet. Tamapanak iji bangir asilid, wen? Ado ti kabinet iji kahit. Inak kitaan, no adda iji ti sapsapulat. Andi, adda nakita ka adwa arilo. Nginginaan arilo dagito eh. Ni, huwag nga peso Kan, adda pa'y sing-sing ang nagpupuskol. Ay na, 24 karat dagito eh. Ay, yag mo, tayo duling ko. Ha? Alam mo tami nun. Siyak ngay mat, ikanak mat Di ka madanagan, tayo ton malakok. Pagbingayan ta, ti mapaglakwa. Sige, ngam di naksasauran na, andi. Ay ngam, kasano ni Manang Joy? Saan ta ka din nga ipaagas? Sana yun, kasdainan. Agimbag tulat ta. Kasano ang marami tati kayat tangay dito'y balay na. Noon na imbaganan, Aywan anya. Iso agundawayan tati panagbala na. Ilako ta amin apakairanudan dito'y balay na. Dayjay mo't ababae mo't. Puro skinny ti pantalon na. Nangisit nga skinny. Nalaing mo't kit di ngagsala. Kun nalaing nga kusila. Auntie, nagtimplak iti gatas yo oh. Adtoy. Naimas? Wen auntie.
Di kay mo't ngamin mangmangan itiin na poy. Agsakit kayo ano di kay mangan. Iso nga gatas kayo. Kan, daytoy. Ada ginatang ni tatang itay at tinapay. Yag mo. Natamnay, ngam na imas. Naapgat. Ala, madlaw na bisinan kayo, ante. Kayat yo pay? Sige, kayat yo ka ditiin na pay. Tinapay kan tinapay laang. Gatas kan gatas laang. Ay, mabit lang rin tayalaan kayo. Nakakaasi kayo. Awan mananda tatang kananang dito'y balay, ante. Isa, siya kung timang digos kada kayo. Tani, nagbangsit kayo. Saan kayo nagsuksukat? Ay, buyatan kayo, Ay, makakilitimat. Namalpas kayo nagdigos. Agtotbrush kayo, wan. Nukuna damay sa laang talaang may sa. Awan urban nila gatak tao. Rabin. Adeta. Alpasan na nadigos kayo, ante. Ante titolya. Ala, intayon ije si Lidyo. Taagbado kayo, ante. Kumusta nga tan ni Ma'am Joy? Impaagas mo't lang at atikabsat na. Ay, sapay ko matagim bagpay ni Ma'am Joy. Nakasingsingput kanyak dayjay nga amok. Ang naabak ti panunot na. Gapoy ti ipapatayan ti asawa na. Ay, Diyos ko, di mo kumabaybayan ni Ma'am Joy. Ilisimitan niya man napakaisagmakan na. Tarabayam kumaakanayo na po. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kan ni Ma'am Joy. Iso tinang papaagas kanyak idi ija ospital. Kat di na pinabayadan dagiti utang ko kan kuana. Iso adi mo kumabaybayan na po. Ta nakasingsingput ni Ma'am Joy. Ay, hinaktuman gayam sarong karan intun bigat. Manang Joy, pirmaam dagito yung papeles, wan. Ha? Para iti pagpaagas mo dito yung papeles, tapno agimbag ka, manang. Jakam mo dayta. Ano di mo kaya tagpirma, agtamar ka langan, wan. Yag mo tidakulap mo. Manjak! Dalawa! Timahay mo tan. Ay, Manang Joy! Di ka pumanaw! Manang! Pag naakaw, naging kaiji balay da Ma'am Joy. Asidig mo't, exercise kumutan Isupay nga minti pagpletek. Ni Ma'am Joy dayjay agtaray-taray mag... Ano kasta? Saan nga yung paagas ti kabsat na? Ay, adaytan. Ma'am Joy! Ma'am! Oh my God! Darasam, takam kamatin datan dagiti kabusur. Oh my God! Darasam! Ay na, di nakuyudan na, ma'am! Ay na, ay... Darasam kiti, umayan dagiti kabusur. Dagitadan! Agtaray-taray! Ay na, di nakulipatan. Awan, sumuro takad ka, basta di ka agtaray. Mabanugang, ma'am! Papananta, bakit? Tangay nagpailita matlangan. Mapantag pakita iti doktor. Ang sakbay na. Mapantapay iti ahensya mabalin ang makatulong kada tamam. Tawan mo't kwartak. Agpatulong ta. Bareng adda libre a pagpaagasam. Nala, umay kan Ma'am Joy wan. Agibin ta. Di nakpampanawan awan. Mano amin tinaglakwan ta iti alahas, Andy? Nasurok nga iti tausan, bakit? Nekat nawadwad mo ta na. Pangigatangan tangay. Gumatang tayo iti motorsiklo ta. Sige, sikat ti makam mo, tapno da service ta lakay. Uray di ta nagbaligi anang papirma kan kuana, kadagiti ilako ta kumaasan ni kuana pay. Agraman ti balay. Hanggang atlis. Ada na ilako ta akagawaan. Ken dagiti alahas ni Manang Joy. Papanan nyo kat agtudtudo tatang. In kami makipyas tayo di kabang ibang nga ili, anak ko. Agbati ka dito ibalay, wen? Agtudtudo mat. Agmotor kayong agbiyahe. Wen. Expert na ito amam nga agmotor, anak ko. Agkimkimat pa'y. Awan kadwak dito'y balay.
saan mo na nagawawid ni Auntie Joy? Mabiit kami laeng. Agsubli kami matla dagos. Ikuyog na ka kuma, ang awan mat kapotem. Nagpigsa titudo kan kimat. Agsardeng kan sapay andi. Sanain, dandanitan. Partakak pa'y kiti tagpataray tapno makadanon ta dagos. Awanan dananang kintatang ko, Nana Nadia. Nakimatda, kabayatan di pa nagbiyahe da. Ay, awan nga rood, Barok. Makipagladingit ka. Kasano akway itan? Awanan kaduak ni Tibalay, tapi nanawan da kung dagiti dadaggal ko. Nala, di ka nagladingit. Adda kami akaduam ka ni Antim Ajoy. Ha? Ayan nga tanyantik, Ajoy. Adda ijay pagagasan, Barok. Ha? Nakasaritak ti doktor na. Kat mabalin ka nun ayawid iti mabiit. Ha? Taadda ka nun nagnaan ti agas at tinumtumar na. Agim-imbagan ni Antim. Agyaman ak nga rod, Nana Nadia. Naimbagan ka na talaga, Auntie Joy? Wano, noy. Kat agyamanak ka, Nana Nadia. Gapo iti pa ng tulong mo kanya. Nawan anyaman na, ma'am. Maasyanak ngamin kan ka. Di nakamot ngamin impaagas, idi day di kamsat mo. Auntie Joy, awanan dagiti dadakkel ko. Iswa, dito'y kuman balay mo ti pagnaadak. Talaga mat, nonoy. Awan mang papanukan ka ditoy. Kan oray si ka, Nana Nadia. Di na kami kumapampanawan. Ay, talaga, jak pumanaw. Idi pa ila kumaan, jak kayat ti pumanaw. Nga uray saan da kaswelduan. Ngam pinapanaw nakmat day di andi akabsat mo, ma'am. Ala, sana bali, Nana. Taag kakabalay tayon iti agnanayon. Kat si ka, nonoy, siyak itan ti agbalin nga inam. Kat pagadalang ka, aging ga makaturpos ka iti kolehiyo.